smo učenici srednje škole Pere Zečevića iz Odžaka i u ovom kratkom klipu ćemo predstaviti primjer dobre prakse u našoj lokalnoj zajednici. Naša ekipa se prethodne školske godine odlučila da zastarjeli i nefunkcionalni pravilnik o kućnom redu škole dopuni i izmijeni nekim novim člancima koji zahtijeva današnje stanje u društvu. Predložene izmjene i dopuna pravilnika o kućnom redu škole sastoji se od 4 dijela: obveze učenika, prava učenika, obveze nastavnika i prava nastavnika i nastavničkog osoblja. Što se tiče obaveza učenika, one su sažete u 18 članaka pravilnika o kućnom redu, a ja ću nabrojati nekoliko njih. Učenici se moraju kulturno i pristojno ponašati u školi i izvan nje jer predstavljaju školu koju pohađaju. U školu treba dolaziti uredno i pristojno odjeven, što podrazumijeva zabranu nošenja prekratke i uske odjeće, odjeće iznad koljena, dekoltiranih otvorenih majica, majica na bretele, pocijepanih hlača, providne odjeće itd. Zabranjeno je korištenje mobitela na satu, osobito fotografisanje i snimanje učenika, profesora i ostalih djelatnika škole. U dvorištu škole zabranjeno je zadržavanje i parkiranje automobila i motornih vozila kojima se služe učenici. U svim prostorijama školske zgrade, u školskom dvorištu i ispred škole strogo zabranjujemo unošenje i konzumiranje alkohola, kartanje i pušenje. Strogo je zabranjeno u školu donositi opasne predmete i stvari, hladno i vatreno oružje. Učenici su obvezni održati čistoću i higijenu u školskom prostoru te voditi brigu o estetskom izgledu učionica, hodnika, sanitarnih prostorija, sportske dvorane, školskog dvorišta. Učenici na taj način upoznati sa svojim obavezama, ali i sa pravima kao što su: učenik ima pravo na osobni izgled, a da pritom ne bude diskriminiran niti etiketiran od strane predavača, boja kose, boja noktiju i sl. Učenik ima pravo na svoje mišljenje kojim ne diskriminira predavača i da na osnovu mišljenja ne bude etiketiran od strane predavača. Učenika predavač ne smije u bilo kakvom pogledu omalovažavati niti govoriti bilo što nevezano za nastavni predmet neovisno o situaciji. Učenik ima pravo na kvalitetno obrazovanje i treba biti ohrabren na pohađanje škole do najvišeg stupnja koji može postići. Učenik ima pravo prakticirati vlastitu kulturu, jezik i vjeroispovijest. Sada ćemo navesti neke od obaveza nastavnike, a one su sljedeće: pripremanje nastave, vođenje različitih odgojno-obrazovnih oblika, a oni spadaju razredništvo, stručni aktivni, odjel, praktična nastava, knjižnica, laboratorij, kabinet, radionica, praktikumi, slobodne aktivnosti, kulturni i humanitarni programi, te zatim pripreme provedbe ispita, pripreme provedbe izleta i ekskurzija, nazočnost na javnim priredbama i svečanostima, te saradnja s roditeljima, skrbnicima, učeničkim domovima i drugim pravnim osobama. Uz obaveze nastavnik mora imati svoja prava, a neka od njih su: nastavnik ima pravo na pozitivan razredni ugođaj i radnu atmosferu. Nastavnik ima pravo na osobnu sigurnost u školi, to jest biti zaštićen od učenika ili roditelja, te pravo zaštite imovine. Nastavnik ima pravo ne biti izložen stresu, diskriminaciji, niti ogovaranju od strane učenika, nastavnika, rukovodećih i stručnih tijela u školi. Zaposlenici škole imaju pravo na osobnu privatnost i zbog toga učenici ne smiju fotografirati ili snimati nastavnike i druge zaposlenike tokom nastavnog procesa. Privatnost zaposlenika škole ne smije biti ugrožena. Da su prava i obaveze učenika i nastavnika proizašle iz anketiranja i intervjuiranja istih, što znači da su u potpunosti ispoštovani prijedlozi kako nastavnika, tako i učenika, što im i prije usvajanja predstavljeno na sjednici nastavničkog vijeća te sjednici vijeća učenika. Prava i obaveze učenika i nastavnika su usvajanjem novog pravilnika u kućnom redu naše škole postala dosta jasnija, a taj reformisani dokument je predstavljen svima, tako da će u buduće i nastavnici i učenici biti dosta oprezniji kad su u pitanju njihove obaveze i prava.